Društvo koje brine o osobama sa invaliditetom zaslužuje posebnu pažnju. Bolje je da se novac potroši na neku donaciju, a ne na tradicionalnu večeru sa političarima za Novu godinu. Ideja je da napravimo jednu kompjutersku učionicu, da povežemo sve računare i da ponudimo našim korisnicima jednu novu vrstu usluge, jednu novu vrstu, tako da kažem, dnevnih aktivnosti. Tražili smo laptopove, rutere, to smo danas dobili i nadam se da ćemo na obostrano zadovoljstvo koristiti što duže. Mi smo, kada je ambasada Republike Izraela izrazila afinitet da uloži određena humanitarna sredstva u određenu akciju, prosledili i izbor je, da kažemo, pao na ovu ustanovu, a sa druge strane uprava, odnosno osoblje Zračka se odlučilo na konkretnu namenu ovih sredstava koje smo donirali. Za njih, to je kolega profesor Nemanja fizičkog i ja najviše radim ovdje. Imamo sprave koje koristimo za održavanje njihove opšte kondicije. Svaka soba znači ima televizor, znači DVD, računare smo također dobili za sobe, a danas stižu